Kalong shisha ka kubor ka basutanat nakawanta ki babun balang ki balaap mi lenti banyok sngo ya ka kubor balano uba Michael Warjri sekretari ka himanong spung unlike no nakti je kibor pulit ka Asam hakaba hadin ka jinya kun ka balane kumba nyos ngi ee baula shong hapo patok jong ka Central Jail Asam nakalyang ka Guwahati High Court mantakas ngi kalala ban aino ya karai ban pelat jamin no ya uba Michael Warjri kumban kedo hangne uba Michael Warjri ula syakem no penban hakibor ki pulit ka Asam hakah nyotarik ujamang arca ka khandai kataru hadin baki pajbor kilalik ban thombor ya ka yingsong yingsa jongu habala khawa jirang konstituensi kumbala kono bakane ka jing herthma ki pajbor kalong ru kum ka jing penhiar keput ya ba Warjri hadin ka jing yakun jongu persya ya ka sarkar Asam kabala themu ban konturput leng bakilat penroy kum usurok PMGSY bat kiwe hadin ka jing yo jamin uba Warjri nakalyang ki bahing hasem ki balai khunting banyo ban pelat jamin no ya lau kupa mentakas ngi la senran langru da kinong ilam bahmat ka FKJGP sengkmi bat ka North Khasis District ki balalik ban ai kakti kamon bakadiang hakaban senran lang ya ki bahing uba Warjri ban yakon ya ka mokot duma nadu bala syakem tat hadu mentakas ngi baulayo jamin no naka Guwahati High Court nakalyang kinong ilam ka FKJGP balalam khmat dau samla LD lengdo Vice President ka sengkmi uba Louis Star Lengdo, General Secretary ke North Khasis District, lem bakinong ilam ke HNYF Northern Region, hapo ka jingilam uba Marcus Martin, kum Presiden, kilahiar sanong ba Guwahati, banlik syau ya uba Warjri, lem bat kibahing hasem, hakabala pengkup burom bat pedang burom ru ya uba Michael Warjri, habar nihat daki dekot ke FKJGP, hapo ka jingilam da uba Lumlang Maunai, Vice President ke North Khasis District. Habaya keren bat kakong bandari lin rani, kakun jong ba Michael Warjri, kalau pempau ya kajing songu ke bakrau halo kajing simkia da kinong ilam kisang balang nadu ke FKJGP bat ke HNYF kibala ai mensim bat keti kamon berkadiang hakajing kun nak benta ban pelatno ya uba Warjri nak kibor ki pulit Asam bat hadu mentakas ngi kini kisang balang kila idon lang rengkat bat kaying kasem nakalyang kakong rani kalau pempau ru ya kajing sokia ke bajur halo kajing kuman ke sorkar jela ke batat hadu kini kisngi kamsyam lala ban le halo kini kajing ja ya uba Warjri bat nakalyang kaying kasem jong ba Warjri kam syam layo ikino kilat jingerap nakaliang ka sarkar jala wat la kadai ha jinge khun ya kam mokot duma neki jingerap nakino kiliang Slam down left Michael Warjri nakaliang kasang FKJP Central Body pak nakajing dekat jong ka North Khasis District ajeng lam jong ba Louis Starling do kasang klasim kya ni jingja naduk kasngi kabaja iba Michael kajing jagam susi ya kajing syabong syatit kejongi kajing syara ahlu syabo Asam baila syaset dulu kapalaya news ngi tak aduk mentak singi po Central Lokajia nah kalian keseng jongi tak kajing kemen ba layo pan penmi no ina po kajil mentak singi kajing yobil po ka High Court jong Guwahati pat keseng ka pha ya kini ka khubor sya ka sarkar jong Meghalaya ba kadai ban tristom bat umdai ban suai kot kubor lamler wat ya kakis by Michael Ijaru kamsim tep ha kaong penban ba ingat haka 307 ya ka ba kamsim long komta denak leng kaseng ngiong ya sarkar bakan le ka humok ya ka jingja nadu ko basdang tak haduk menta iba Michael bat hiru kan ya le no kloy ban wanra ya kakis kepala jai ba Michael napo Guwahati Chane state kejongi po Meghalaya markat kam jingpet kejong kasang jongi ngilalap ba kajingja baro katkum ke FIR la IFIR da way beriu bana po Bihar ba kerteng u manikan Thakur ba dai trash nong Bihar ba syusa wa yang tiap po Mirza di nakaliang kasang giong ya ke sarkar nah kajingpet benya ya kan ke FIR ni iba baro kajingja kaja po put usam jong Meghalaya te balai ban kam mat banset patok po Asam tekum ta kaseng kata banjur yang sarkar Meghalaya bat ada MDA lemba jong chief minister jongi bukan rat sangma bat home minister Pak Jem ba kinele sitam ban transfer no ya kes mardor po Meghalaya kenang ba hinla menle kabodan kam tang di ini nakaliang kaseng ai kublai ya kajing yang rangba jong iba Michael ibanda marwai ya ka jaka ka puta kabadang ha po Meghalaya bat banyeng marwai kum usandang hakane kerta bat banda ya kadi baca berdeu jungi na kajing terput Asam kani kadi ka khubor ka basai ya kini ki government ki pemerintah namar ba ka priority jungi kadai ba kiong
baka first priority kandai ke border dispute NPP ke kerannya kata bat ke HSPDP bat kumju ke UDP takani kalau dai por mentah bapin peni bapin penbai nyim ko asyuk bagi mensim kenca sangut ki mensim ladu polang pi nama ta ke border kani sisen mentah ibak mai kain hapan sa hapo lo krajil sakat nung Indonesia te komta na kalian kaseng giong ya sokar penbai no mardo report usap nyim ko begini jingja kinang neja nang ne sama tang kita Long kami ki baru je bedo ne berawan bandera penga kan pelai najir ki kawai ke benta ngin saya kren endap ke lai bu makin program saya mentangan haban check off nama nak ki saya awang ro mau buat nak kena kom ni ti tidak ni hapus tentara jir tidak ada baik lah ya pendek ni mentangan Kue henong po jangan hapan lagi ke doktor, jangan hapan check up yang ke doktor. Oh, ina dan badong ay kublay kamtam ya kasing FKGP kalau darin kat lang lalu kasni baning kong ke iba jabe ipamo kalau kan sini sini bala ipa idon rin kat lang badini badgani ka kesu limba ka jingarat lang jengki bad ibahaya hasil jonga baroni ling ba kidan kiseng ku kibangam laban jay kateng iba darin kat lang badini ling ay kublay shibuno ibaro kamtam mi galong naka galong kum naman nakariboy mo ki ladan ki bawan ngamla banong yano ru tapa ngajar kateng rin baro mo lada ngamla banjar kateng maki gidan rin kalang bad nga kam tali ba LD gidan rin kat bad nga nadu kas ngini kong hadu kat kini kisniling ba ka jingarap jong i ngalaban terlaja ipa mo nanday maroy dengan nga ngamlali no tang katahingan Dah tu kene kejing lain ipa jeng pi najil kade kejing ba jamin nak kalian jong pi ne kade kejing irap jong sarkar kade kejing ba jamin na kalian jong i hindi na kalian jong kasorka Atulah adu mentah kene kentin layo jingarap i kendiat nani ka kentin na po ka government jong kami kalian. em na government me kile tingi paryoy na po ka district council tingi layo ka jingarap patu kane kindian na po em jong ka ilaka